Ya mampau lah timiranan. Yang kai poh le tar ke gua diman maka jadi juling. Anda bangyan ke mengaku je kero go nyan ba ke lah oh yang merampok kan go ang pegah haju memang ata denah nama le ke kenyataan. Itinyo na fitnah go lo na pegah halam urang sakit. Urang sakit di pegah go angkanya urang munafik kafe palih. Tah tak kafe nyan ia boh buian. Tah kafe dah guna. Ba begah putar layan nah. Putar layan sebenar jihkennya lum dulu ku kalen bukan iya bacu agak kurang darah bacu. Nah, karena nak pernah kerja sama jadi ialah beta layan karena tanya nak kerja sama. Ya. Mental tempe utai buat video live ji na pengawai na aparat keamanan ni ji sam. Ilong syok ku laganya. Panena menyosirodo jika haji aja. Ibiru ni na mun ni na toto kapolres lagi na kapolres na aparat keamanan yang kawal ji. Yang kenyampak ji bu. Dina na PPE manteng na PPE na pegaji ganteng na pegaji karat depan dan mata mana-mana. Depan ni ganteng tihim pipa kan. Bapa dipu ganteng ni go bebera yang ka kuning ni go. Allahu Rabbi mata sinu ya. Kenong poh bak tibu diman. Punah sedar. Tak pegah ganteng. Yang tak sayangkan buat teh pegak PK. Yang tak sayangkan abu teh pegak PK bak jihu ina-ina nah. You tolong ji di saat ji tolong ya you ina-ina tolong coknyo tak ai pegak ina agak lamin. Cukup hana you mai boy you minang. Kiban uragam kan. Igok kau menan cerita ji kan. Bak ina pakai puruh ina-ina. Teh kada lu PK. Kau menyongoi jika haji pelemah kebahagiaan ni. Pernah haji pelemah mak kebahagiaan teman. Inong tuha. Maklipa lah, maik kalang lah. Pernah ngahi lehok berne. Pernah dah kejut mak pelemah mak kebahagiaan lah rumah tengah. Ha? Pulang menyaitu mele apa sih putu inong ji apa? Cik macam na ide babu. Aku berak dia jauh lawang ji kena pertimbangan nak mata ni go nak pikiran-pikiran ni go pertimbang lah. Baik dia angin. Oh sekali haji lewat li ji. Jadi solusi balung abu kan. Solusi balung abu kan nak gadah masalah. Bah ne pemaah ke di tiga menyan dikira ajunya kan sebagian daripada urung sakit. Jadi ne pemaah ke de beklen ne sebut-sebut nan bah menan oh bila mioji pegak keron ni pegak macam-macamnya bah menan. Betul ji lo hantam pernah aku sebut nanji lo. Kan dusta berapa video le hantam pernah aku sebut nanji. Kapadung bulan ka aku sengap tapi sabai-sabai tip uro Tuhan bak tag bak caption sabai-sabai disebut ditulis nalun bak caption disebut nalun bak video le. Aku sengap man hana uru record ji urung pungo ji panena urung record kau urung penting tu bak ku ya record. Sering ku zat luar di hana ku layan. Man bahai ku layan le. Hai le ku pekei. Ya, ni kan baik bongkat trip ke hana le ku layan hana le ku perumun. Ya, yang kedua ji tip uro Tuhan ni sebut nalun. Yang caption nalun. Lo lale kedua ko dak. Memang tanya manusianya nak batas kesabaran. Betul ya bu tanya manusianya nak batas kesabaran memang cara ji salah betul. Salah cara ji mesti ji bermasalah ngeron ni ji jihu keluarga. Terus ba urang si tu nya ni ji gawat dah cara ko mana min. Kot paut pila ge pukul mai. Ni tak betul nam dale. Ma ji ha te thang kot paut. Ke yang betul bu aku kajau lawung. Andi jau lawung dia kalon ni di. Nak timang nak mata yang tho keluarga apa sih yang betul ji. Be dia prak pukul ma di. Padahal ji awak de yang mai awak prabi kemeng kan. Mai kamati anji kon pancuri kemeng po juai ni ci awak ya. Mai awak prabi kemeng mai. Ya, hidukun. Yang maji betul awak prabi kemeng maji. Awak ya kokoh punang awak kokoh bak gerundung di kampung. Kamate mai ci awak bagi dah mai. Ya, haji mati payah tabung ya timuran taruh mata. Maka jauh lawung ya usi de punya ma usi awak culik dah. Maka kon dusta aku berapa laci menang bak laci but ke.
Kon dusta aku begah meran pasai. Bak saya mah abadi katanya. Kau sebut nanji tiga ru. Nah, Nak Muhammad Rauf saksi nyo katanya. kan? Nyo abu. Ha? Nyo abu. Nak saksi ya. Nak saksi urang kampung ro ni. Dum Yang saksi. nama media lah. Anji Yang nama media yang betul-betul. Yang betul ya kira ni pegang ni je abak saya emang abadi nak berempat emang abadi juga ni tanya masalah ron. Tapi saya emang abadi nak main TikTok nak main Facebook kan ji lebih tepu ji hurung ke rumah ron ni kan. Be giring opini juga macam-macam itu dulu. Ya memang anu Iban. Ia boh hase gelah mun en lam lam pegah ma usi un culik ti do. Ha nak ke depu ma usi go mu. I go mu ke pakai ma usi. Ka tuha ke kan. Meninggal ke su go mu. Pegah ma ke berana se. Pap ma ke make ke lempuna ke culik ti do. Kon bijah du awak ke. Kaja ai pai ba lampu yang kah begah pok bermamplam kaja di kayak luluh uke dia di. Hana mu tho jaga api di. Kayak pot upre ke kah. Hai sedu baik gaduh ka kemit dulu. Kan ada Bangke mana ada milawan jaga hu. Hana tho kan ada milawan uke di. Bermamplam kuke di hana tho di mang lampap ma ke binih jalan di. Tamong lu. 3 kilometer. 3 kilometer ku de lawung 3 kilometer. Hana lebih hana kurung 3 kilometer di mang. Yang kenyam nata katanya ja ju ko ma ke hanik baju nak ketupat pat lampu memplam ba u besi anu baju kelak kan ada mi pegah reson ilawan ron reson polisi atau pembahasan kenara mungkin nawa yang kalen dinge nah karena urung tertarik nge bidangnya orang masalah tok keluarga tanya kekurangan keluarga tanya keluarga kah urung gasin pak mangka urung yang kakaya gaju. Oh masalah keluarga tu na keluarga tu yang anak kaya mandum biasa ya mandum urang kena ke kana mandum kaya tu. Nya saatnya urang kaya mi anak gecemucu teh hang kaya. Ya awak pejabat mi anak paju pempeng harus dia hang kaya. Urang jaman kaya lu dame kaya urang yang pi lu toki sabe di du. Hai pu han lu toki sabe no na tu no yang kia no halu. Je bayu baitul mal ino upu han me man to ke be kong glan to ta ra chun mang tha che na khia ba dengku je ja bayu ba dengku je mka li be na buku o kakaya thingo ja to ba ja bayu ba baitul mal makaji dong pegah bukan bek len layan na reji bek nak promo na re yang naji kan galak tha jirata kedai kopi ya pegah ba urang ka asal ka kutamang long dalam level busi langsung aju seolah-olah je urang terpenting nah dua kedainya pelumah kadang dua kedai di pelumah datang urang dia ba menan ni gede kan hana stak hana je ron nah anak layan puji naimat tabo Naima tabo kekuasaan na ya tejud neterang ni namanya kadang di tengah aja menang kurang kebahagiaan ni bisa jadi makaji ji kurang kebahagiaan jadi gemita kekurangan orang lain gombang-bar kekurangan orang lain ente pegah lah yang kapah ente pegah dalam video ji nabu kapah yang jadi kapah yang pukul semino buat video le kapah dua Allahumma ida bekipi. Hai. Hoku. Oh cuka. Tuan. Cuka putro. Tuan. Nah lu nak polem ni gimana teh ke polem. Alhamdulillah sehat datan. Pak polem salum corona. Salum corona. Waalaikumsalam. Salum polem. Jud. Goyan mentang na kontrak le thon tu makaji trek har abu. Lo that penerbangan. Pu kerja demam polem. Bukan lewat yang toke sabe. Tapanggo. Toke sabe bukan. Anak pu meo kakak semua je tobat. Ya. Ambil doi bega polem long berarti toke tabe. Berarti ate si Imran yan katanya padahal long yang nak hei polem long nak berempat dengan jijir kan. Ya bu, tapi hana perle dah yo nah. Kena gaji.
Tanya kau mana mita thiro je berapa ji po. Tapi ada hoi polem-polem tanya. Lagu tanya nala tak bulain main tapeng abu. Nah itu mea daya. Lempah raya saya du na. Urung du ji na. Urung mita berbu sere nan ba punan ba PK nan ba TikTok. Menyota preh panen padem padum bulu ni le baru na. Tapre harap di bipeng le pea miona te ape kampanye. Miona te ape tancap bawa pea baru na menumpuk bipeng kopi lima motor pe. Yang kenyang. Kan jino na pedubi video di keng kawaknya kadang na bijata kadang ka bengi becu. Nah. Amlai bengi becu. Lalu nyo. Ane na cewa pun le pea aji. Awak melepe bismillah. Atai lebih di Tanjung ngam betul ngam penuh don. Utak dah ji ya. Bangai. Lejut dimbaca leh hanjut. Pegah dro igam leso panglima. Got na yang naik kuda tapi cara ngule nah. Bangai hai boh di bangai. Urang nak lepas tahu. Bukan je benar ber. Okey abu. Okey, terima kasih. Akhirnya lo berobaran ke pe salim le problem. Bersehat sabe ke pegah. Amin. Salam balik ke polim. Semoga bu lam lindung po ge, mudah rezeki. Bersihat-sihat tabi ba. Kaji menan terima kasih share dong. Terima kasih. Numoron ke ro ke aco ke pegah. Oh, jut. Terima kasih. Okey, jut. Okey, assalamualaikum.